se visa e kai ngā i ka pua tō. Palu te tau o e tau lana o sa tau. Te kisi a sola o hamulang te nā fō. Soe kawa ke siu o e halana na ono. Tahila ki ta pana te atoa ai si o pua tō. O kangiani te anamimi hono loko. Oe poe te si, oe lolo a alai walu. Oe poe ati o ka poa te amutalau. Na e tutu a ka holo holo mai ki au. Te utau rewa ke a uki he paangangalu. Kasi a toka kala ka e tuku whakatalu talu. Si o tole i pua e i kai koe lava musu atu. Ka ahine langa tori mai mua ke tao. Ka hake o sio i hei o mata aho. Tori i he wha o ta sei ai kono hingano. O mulu he maire o e whala ka te walo. O kuangi moko moko te a whakalata ki ha kusino. Tiwala i moana o kutuko e whakawheao. Isa e kota ni watu, oi manu si me toke lau. Manu oi apakasi o wawau, pasi e teno foni koi kalifekau. Isa kosi oto whatongi aki e hau. Isa e kota ni watu, oi manu si me toke lau. Manu oe apakasi o awau. Pasi e tena poni koe kalifekau. Isa kosi oto whatongi aki e hau. Isa kosi oto whatongi aki e hau. Malo moe ta mao e whewhini, ko kore ke uhufanga i ngahi talawhatapu ko tau pek wha o atu pa miheni. Ka ata moe whainga maari e koni ke whakahoko atu ai e polokalama mawahe koni, ko e tākanga e tau whohe, pea mo toke tā vriami waske la tu. Ko e kantideiti, ma e wharearea wahe taha ono o wawau. O kou whamalo atu e kainga, i lawa ke mo mamata mahe tau polokalama i he ahoni, pe ko kore atu ke mo share atu pe tau polokalama ke au atu, ke hataha pe lawa ke au atu ke polokalama koni, ke tau inasi i he polokalama koni, pe mo e whainga maari e, o kumao pe me toke tā ke lawa ke tau tala noa ai ki hene ngahi polokalama ko ia i hene campaign i mawawa utaha no. Ka ki ngatai ko loto ke utatai lerei koe e toke tā pe mi waske la tu ki he polokalama o e ahoni. Whatama pe ku lerei me kotoa pe pe me i wawauna. Ko ilo pe ke o sihena ko taimlahi o feo hi holo pe mo i kāinga i wawa utaha no kotoa. Fefe hake ai lolo halai walu ki he fefini. Malo e so estampa ko korpe ke hufanga i ngai talafatapu ko whaki i he polokalama tau whawhitai pingi o tua e tau ke ia usia mai ai aha whakoloa koini ke mene ki whakahau ke tau manaki solo ko e lolo halai walu ke toka ringo merino i he turi ke wha e whonua pe au ke lere hau e ki pea ke lau maari lere pea mo e kakai toko lahe whonua Pau ke i wawau pia wawau o hange koe ngā maini ne o wholoa o mou mea tuki muri. Pe mo kakai unau tonga eiki. Kau kei whakawhofa pe tu unga wai whonua. O ku kei wawau pia wawau. Koe tau wahenga wawau taha ono. O ku kei tuu pe mo e lau e solo. Koi. Malo pita koe mea pia mahu inga e William ni koe lava ke mahino ku kei wawau pia wawau kai pe ke hataimi. Hange koe koe whekau e hongofulu mātaha. Tonga ngai lolo na to ko mahino he fini William ko
ko ma fa nga mari ko ni ke tala no mo ki he anga ai fotu tu pe metunga fa politikale ku ai campaign ko ni ke teu fili ko ni fa ko ka ki mo ai ko ilo te ia ku o ku lahi nga hi polkalama ku ke os fa ko pe tongana nga le tio ke fanongo ai kakai ka ko nga ku ai pa mo kai nga pe me murini ku lava ke na mamata i polkalama ko ni ko loto pe mo ke ta fai pe haki whakawa e he polkalama pa ta talanoa ai pe ke ngahi issue hoko lotonga i baba una ko ngā pe foki he mahu inga au pito neongo koe ka taha ke he koe ki baba taha ono pe i he ne tuu koe baba taha ono ko taha koe i he mahalo koe kau candidate koe ni ko wakai he whikia i baba taha ono ko koe pe taha i he kau candidate ko ke osi hu ki whare area ai na osi ai taimi ko ke osi hu ki whare area ko koe pe taha he kau candidate ko ke os hoko ko minista o pule anga tonga pe tuku ke he anga hi me ke he ka hene tu ko ia bia mi ko koret ke kata ki mua o mua ki pui tua ke lava ke ta kamata aki ko tu ko ha me ko me le ke lava ke ta fe mahino aki apito mo kakai neongo ko ilo pe ko pui tua fulolo apito ho fa matala ki ai ka ko pe he ko fa ngari pe ke omi haki pui tua ke lava ke ta ina se mo kakai io malo pito solo pe ko kore pe ke whamore ang pe na taku ko talai hanga mai kai hange ko fehui te to ko ngalalahi atu pe solo ko au ko whanau tama pe ai wa ta no na tu ko ke pe i matuani i matua i wa pe na klau tu pure anga pe heni ke ilo pe solo na tau ka nga lau to pe heni i wa un pe na ko pe mea ko ha ko malunga wa i he tau nai e ua pe au hika ki hako maalunga tonga. Pe au hiki mea ki e solo ki University of Tennessee o whai e whingako. Pe hoko ke University o Okalani. Hoko mea ki University o Asia mo Pasifiki i Siapani. Pe toi whoki mai pe ki University Pacific tonga. Solo ko ngai waha ko ni nai hu e taimi nai whai ngā au i loto. Pe na ku ngā au na hoko ko whai ako e kolisi mai rifisi uruku tapu. Pe ana ku hoko ko to konsekeritari i office paremia pe na ki taina wala ke hoko ko to konsekeritari pure pe ko ulu i va administration ko office paremia pe me ai na ku ki hiki fra time ki potunga we ako o hoko ai ko fale i ke CEO pe na ku ngawe no potu e chata ai ko tifto ngawe time na ku ki ai ko chata ki ko mapi folau ki fotu a university fra fonua matong e la mai pena o mai na tapa hoko le ko kala ke pure pe ko CEO ia i he kaungau e whare area tonga ki mua bauto ki hoko koe whaafonga whare area pena hoko minister police prison me tama te afi o toki hiki mea ki he potunga rei pā me tangi mamata o au pe ki he ku osi me ngai whare area na ku osi pe me ngai whare area e solo na ulau e whenga maria koe ki hoko ata e ku ako o whakahako e programa ko lao ki he University Pacific tonga o ma wai matai tohi LLP i he lao pe ki tipilo ma fa professional i nga fa lao ai wi ko pa ai ko ako ke ma ki fa langon ko lo ulu sol pe ko ngai ta uma ki muinu na nga fa lao ho ko lawyer pe na nga i Edwards law fa ta mo William Clive Edwards mo no foha ko William Clive Edwards junior be moia pe mo na ma to tolu ka ta ko ni pe ko ma dona ma fai ngai hopo la lahi i he fonua mo fa ngai business ngai kauta o ai kakai tauta ai ko nga we pena e fai e solo ko i he fatongia faka fonua ko nga we fare i holope ki he nga we faka kolo ange ko komiti faka kolo a ari matua ko ki komiti faka kolo ari matua e tonga tap pe ko kau ke sia susiriana tautaina o tonga ko to ta malanga hoko mo duan pa ko taki kelas aho i he sia susiriana ko fas moya e solo ko atafalahi ko pui tu ai e motuani e atafalahi ka ku e pe fangi pepa ba o te ki pese Facebook ai fkaiki o pui tu a no e motuan solo hange ko feu oia moni apito bliami ko ni tu ko ta ni mi o ku mahino ke te au ko te deu ko ke fai ta proclama ko feinga i fo ke lava o mantu i fo ko ta ko ta to porque na mau i pe ko waske pe kai ai ui pe ko pila pe
Peku mau whenga fo ke whakafoki hi fo ai tala noa ke ngā ke ngāui ake ngā hingoa koni ke ngāui pe koe he mea I he kantiteti. Ka koe ngahi whamo oni koku ke hanga o mai vian osi overqualify a pito ko ia ki he whare area I hene tuu ko he tainimi o ko ngahi ka he ta whaake taha o ku au ngā lahi au pito. He ku mau whanonga pe fo ki he taimi lahi ku mau tala mai mi tongana koe whare area, koe whare whaulao, koe whare area, koe whare tala noa ia ngahi lao. Ange koe ku ki hanga o mai iho o pui tua, na ia ko ngai na ki hanga o whai ngahi ngāue koe ni o mau wha ilonga I he lao, pia kai ki ngā tai whai ngahi hopo lahi mo ngahi whare I whakalao, o hange koe ku ki lotonga whahoko I he lolotonga ni ki he tau langa whanua koe ire mātua. Kai ke he vriam ko koret ka te koe ku ke tala noa mai foki I he mea koe ako, mo ui, ko ngahi te whto I mea ia na lava ai tu ia tō wholofola ai he taimi ko tō ape whare area, mahu inga ko ia o ia ko, mahu inga o mo ui. Ka ko ngā na ki mau ko whamatalana, I he taimi na ke whare area ai na ke kau hono kamatai ko ni o I whakau ko ke whotu ha university I tonga. Ko ta uni foku mahino mai o teke he pure anga I whakau ko ia pe hoko atu. Ki tala noa mai mo e ta whako ia. Solo ku o moni a pito ai mahu inga ko ako ki a fonua pe ne mo pe ai ngai ta fa ki fra ekonomika I tau whenga I ta fa business ka ko mea ke no fo motoka e whakau ko o tonga ko fonua tonga ni o masiva makakoloa o masiva I he mea kotoa pe ko tau langa whakalanga fra ekonomika o ku whakawhala lai he toko ni mei muri pe muri paanga mai o tau ka kai tonga ko kui muri Koe taulanga pe whanua ni ko talu e tau tupu hake mo no malangai he kau taki lotu ko peke tau mātua koe lotu mo e ako e ta moto. Pako tui o mahu inga au pitoia e solo ai ta whaaki whakaako o koe kahatoki mea nia e ako ke whakataimi koe ako ia o me he kamataanga peke he ngataanga. Ai fie maa koe ke imesi mātua pe te nau teke nau whanau ke ako he koe ako ia o hange ia koe ha maluanga o ha family mo kakai ange pe ko lau ko e kau poto he malaya ko ne mamanga society ko ne mangi e nau fai tu uni ke nau mo I tapa ke pe ne pe ko ya ko I tongani ko tau ke tu pe fuka tongani o tau ke re ko ti mamani e fonua to ko lahi ta e ma matai tohi fo ta tau ke to ko lahi kakai e fonua to ko lahi ta e ma wangi e kau fuka ilonga fuka ko ma ulungangi tau te fito ke re volo e ma pe mo to ke ta filosofa o whakatatau ke toko lahi o kakai. Aia I no ai mo oni e solo ko e whanua ako le rei taha tongani I mamani whakatatau ke tunga ko iang mo ilo I mo tolu kona na mo toyo ako I muri ko lau taha tau kakai I muri na I Nusila pe ke Australia mo Amerika ko na wako. Ka paure wa o ko wa o ke he tuunga ko ia. Ko pehena I uto mui pe atuai ai ngawe te anga ki whai mo whotu hangahi yako whaka university e whanuani. O tau whamalo lahi ki kakai na nau muiaki mana no teke ako e re volo maulungangi. Nai whai e futahelu mo University o Atenisi, pena ke ilo pe e solo na ke kau mo koe ai pe ke motuani, I he mau whainga maari I he langa whanua koe na e whai he tangata iki koe a me loto whoha pai ko futahelu. Pena e pa kakai ke na nau hoko mai ki muino whotu e ngahi ako o to e maulungangi. O kawa e ngahi ako anga ai ngahi siasi I he sektor ko ki he private na e kakai na nau tu mai o fotu e ngahi ako ke toko ni ke kakai fonua na kawa api ako unuaki o tonga na e fokotu e tuate lavu kawa e ki api ako na ko tonga International Academy na teke he matapure me loto foa ko langi toto helu. Mo kakai ke na nau tu mai e tawhaaki private sector ke nau teke ako. Tuku ke hange ai University South Pacific, ko University whakavahe whanua whokia, pe nau monu ia nau tō o kuia I ho nau, o kuia e nau resources, wa e nau paanga pe tau contribute ki a tongani mga whanua Pacific. Ka koe whanki I ako ke he koe na whotu he mātua tonga, ko nau palopale mate whito pe ko ha paanga, ke lang ake ngahi ako ko ia. I ene pehere ko unu kana e pure anga he taini mi ke whotu ha university whakawhanua mātonga,
O ko tui ko ngau mahu inga ia I he uhinga alo e tau ako ki olunga kai tuai ai ngau e mai pureanga ke fotu e ta university malo me ngau e sektor tau taka ko time toto nuen he ko si tu pe ngai ako anga ma olunga ngai tonga hango apia ko nei school salo te apia ko follow hau apia ko faka teologia ko sia to tai mo ngai ako ma olunga ngo e pureanga I he ko tihe ko tonga Institute of Higher Education kono faka taha I pe ki nau tolu I he malu-malu e whakamalu e taha, whakalao I, hoko reo ko tau university. Ko e kakai ia e sol, ko tau usumau tatu e kakai, e kau whai ako. Pea whakapaanga re mai pureanga, he ko I whakapaanga lahi taha pea, tēnā wala mau, ke tēnā wala whakapaanga ha university e whona. O hanga o wheu I sol mau tui pea ko tāri atu a konga. Ko ia. I he tawhaaki pe koe o e ako e Briami, I he tuunga koku ia e ako I wawau taha ono. I o takai holo koe ni ko ke ahi holo ki he tuunga koku ia e ako I wawau taha ono. Koe haanga ho o wakai ki ai, ko ngai palaparema o whia mau ke whahanga o ki ai, pe oku I he tuunga whawhia maari e pe ko hai tuunga koku ia e ako I wawau taha ono, pe whanki api ako koe ni lautai pureanga. E solo koe tuunga koe ako ia ku. Oku he kai ke tau tuku aki e pureanga ko e pe hivi whakangata e pureanga. Koe. Ko anga ko e tau whakau ka tau tolu hange na e mau whainga maari e ako toi maulunga nge. O tau whakau pe tato ke hiki a ko he taimi kotoa. Ka ko ive pureanga. Ko foi mene maari e solo he vahinga mau taha no. Ko tata mo se tistika whaka mui taha. Ai pureanga e toi kakai waf taha no. Ko mau taha no. Kato he vahinga whiri e taha fito tonga tapuni o tonga ni katoa. Ko wawau taha no pe ai vahinga whiri toko si taha e kau ngau whakapureanga. Wawau taha no toko si e kau ngau e I he sektoa tau taha ngau e a pisinisi ngau e ngau e anga. Ko nau tolu. Pea ku hulu I mai fuke he ta whaake taha pe ko uhinga en toko si he lapi ke whaka uhinga e ko wawau taha no o ku kovi taha e ako I tongani ka aku hala ia solo I anga ko e tu ka statistika I he ne mariu e taha e ta whaake taha ko wawau taha no nau mo ui pe ia nau tolu ai aku kono whakarea Britania ko subsistence living I whakarea ko he toi kakai ai aku nau ngau e pe nau ma nau tolu taki taha whai pe ne ngau e pe I kai ngatai o avarisi e tu uma e mo ui ko e kakai o hulu I mai ata ko ia ku ke heia pe mo uhinga ko pe ko ke tau toko lahi e ngau whapureanga ko me ta sol ma ko toko lahi taka ai kakai ki ako ko ma taha no ka pa ko uhinga ke statistika ako ko e tui kakai ma mo uhiki fonua mo no foi muri kai pe na wo ngau he ngai feitu ko to nga pe ne aku no fo atu he ni I ta fa ko ta tu nga ko e ako o ngai fuke nga uno e pureanga e tai nimi I he revolo ko e ako ko ki lau toi pureanga una toi foko tu na te ngai form 1 I ngai api ako o auto ku ke form tol pe aku kamata ke te sio I ngai api lau toi ni halau furi ko feretoa o ku te ai te nga ko e metalau se ska ki o ke heia ko tu pen wan kurei so te hina ai ko fangi form 1 ki form tol fo o u ko hono ahi fogeni ai whakakau fo on ko utuku mai me potunga o yake o ako ka te ke tau sio solo ki hanola ma te tau tu sio ka hanola e tok puaki ma tau e hongo fu pe ola rei pe ikai ka I he ne tu lolotonga e tau system yako o tau ke fika ola te tato I mama ni mo pasifiki he ako rei ta tunga ko ako e fonua o ke fika fo ofa pe ai ki ate au na ukawa no fehuia pe ko hai me ko Tokyo ai pe ke korisi I form tolu Hiri koe na tau fōu mai pe I hala tatau. Pe I ta whaake taha I hanga I ku wakai. Whakafu I tui pe mo tuanu kwa kakutua ki e kwa ta whaake. Koe le rei taha kau whai ako e mau I hanga I korisi. I wau high school I wawao ni e koris maire fi e koris sainea e koris kelana. Koe kau whai lau toi pe ngai ako anga ko nau tō pe te tau toi a koi. E ta mai kuna hoko hake ke form 1 I wa tol. Kai ke? Koe anga I sio meitu. Ka koe tu koe ako mo kata pe ku ki motu mai maneti pe mi baba pe mo e toketa ko ti pe
E pa o ngā te pepe te hume pe rian. Koi. Io Ia mi hoko te pepe. io ka ke puria mahu inga mono teke he kakai e nau whanau Koi. ki he ako pe ko te takai at pe he whitu ko toa na urea mai pe ko e ngā ue pe ke lama ki si ako e whanau Koi. ko uhinga hiki whonua ki tonga tapu ko e whanau ko uhinga nau whinga mo hiki whonua ki muri i he uhinga tatau pe e solo ka koutui ko tunga e ako ia ko i he wahenga whiri wau tahau no o ku whakaampe ki whakalakalaka ko ngata anga pe nei ve pure anga koe ngahi kolo whakatau taha. Peti whakatau ke polo kala malanga whonua kona a rei mātua i wawauni. Ana kona a mou kamata i mai koe o kulere koe ahoni. O ku wai mtoka ngā mawahe una honga teke me ngahi community koe ngahi kolo i muri. Ke whakalakai ako whanau pa nau whakapaanga. Pea lama he teknolosia o hange koe polo kala masumu kona mou whakahoko i rei mātua ni. O lama ki whai ako mai a kakai o toi tau kei ang mo toi nau qualification ni whakaako i muri e nau toi toko ano kako e whanau ki tong ki wawauni. Ko e program ka rei mātua ni wai kau whai ako rei mātua i tonga tapu o nau toi ha mai pe mo nau to he teknolosia i Zoom o ako i e whanau ako ko i rei mātua. Ni pau kau mai ngai kolo e wawau tahao no. Pako tui ko ha me ngai motolo ko asi ngai kolo ai mahu inga ko no teke ko e ako i o tau wahenga whiri ni solo. Mako ki bebe te ufakalawe ati ki ai. Koia, mahina o pito ia e vriam pe aku maari e pito e ngai whakamatala ko ke hanga o mai whika o kipa moe ako ko tui ku ke o silawa o tānaki ko toa ngai whakaukau ko ia ngai statistic o lawa ke wakai ke ai. Ko whakaukau atu whoki ke wafe hongo fulu ke wafe taha whaana na ke i whare area ai. Ko fofua taimia na e whai ai e tau ririu wha politikare. Ko tana noa aku he ririu ko na tau whahoko, Na e whahoko he wafe hongo fulu, wafe taha whaana ke na ave ko wa taha no ki whare area, pena ke hoko ai ko minister. Pea lere mai e whanonga mai e tau ririu ai tau hau. Mana tu whoko ke ilo i pe whoke e waske ko re tu ko haririu ha whainga mea ko e ola meri e ola tamaki. Te tau whanonga pe, e ai pe taimi te tau toki sio pe, taimi no pe taimi loa ke hoko mai ngahi ola ko ia. O mai eni ko wafe wataha eni o ku ke kau he pore ko eni pe moe pue ki whare area. O ku ke whakatoa ngai o kuai hafu mea kehe me wafe ko ia me wa taimi ko na ke ola kua ki whare area moe tainimi kuai hangahi mea ia ko fu ririu whakapolitikare o ku ke sio ki ai o ku e uesia ai e whanua pe ko hawhainga mea e sai ki he whanua ko hangahi ai ngahi liliu ko lava whakahoko mai ia i whai waha taimi ko ni i ho i whare area amana ko ni ke te hu ko ki whare area. E solo ko e wafe hongo fulu ne whai e tau liliu whakapolitikare. Ka koe wafe mawalu na aku hoko ko kalake pure whare area ko tonga pe ko CEO e ka ngahi whare area. Me wafe mawalu ke wafe hongo fulu. Ka ko whetala noa ki ai ko nga ke taki mai ki wafe hongo fulu. Whatokia kalake pure aho ko ia. Kono area e ko liliu me wafe mawalu ki wafe hongo fulu. Kono whakamao popo ngahi re ko tiko to e wheme ake e whare area. Pe whakapena mau whenga we ake ai mo attention niari aho ko ia. Ai ko ia pina e toi minister lao. Te mo kau loya mo kau whahino lao e pure anga. Mo kau loya e whare area. Ki ono whakamao popo e mea koena e whai kono tipeiti ki he liliu. Pena e ngai mea te whito ia e solo na kai ke whaha loto e kakai toko lai whanua ke liliu. O kau e me kau whakafonga na tau kawe e liliu he aho ko ia. Waki, ko e lao kere, ko hono ua, ke uan ato e wei ai mawhai ko ni ko e tui. He ko ena ko ni o suwaki mai e liliu. Sai, whanonga mai rewa ki aha ke wafe hongo fulu, o leire mai pure anga. Leire mai i he liliu. Ko e liliu fo, ko e liliu whakatemo kalati. Pea, ko e ai toko lahi kakai whanua ia na nau amanaki, ko e liliu whakatemo kalati, honola, te nau tu umaari, te ai ngahi lerei te nau mau me iai. Pea upehe e toi sayang e nau mo uihi e tafa whaka sosiare, pea mo e tafa whaka ekonomika. Pea nai teke ire wahe nā tūla i liliu ko ia, ai te ulapo pehe e fo i mauhala o pehe, ke tauri aki kātoa e tau tue tuku whakaholo, he koi on de whaka apului, ai tau whakalakalaka. Ko i liliu whakatemo kalati whoki eni. Pea
ko tau mariu ko ia o te mokalati le watongan sai o si tari e fonua ko tau este mokalati ko te mokalati e solo ko ka te mokalati e hawa ko te mokalati u fai faka tau pe ke fa unha faka social fa unha faka tuku faka holo pa mo fa unha faka economica ha fonua ke fai ke na te mokalati ko te mokalati o ke fai no sila te mokalati ke fai Amerika ko te mokalati ko fai ne to e tongani ke faka fe unha pe pe mo tu unha ku ai atongani ku tau ilo ko ngahi elemeni ti ngahi natula ko une teke te mokalati ku pau ke fie ma o paanga ai vi faka paanga ai ko nu ilo af Britania sistem faka economica ko capitalism e solo fai mai ko e tau liu o te mokalati o te ai pe holo to tonge CP o ta tau moa he go no uhinga o kai ke automatic ke tau te mokalati pe pane o mai ha mea te tau te fie maria fie ma pe ke ngau e malo hi pe kakai fie ma pe ke nau ke yako pe nau lotu fo o kai ko te mokalati ke tau liriu ke pa tau ta ko to pe o pe he o gua elere e ha umetik tau to ko me ne maria solo me wa fi ngo fulu wa mai ke tauni o ku foka ho mari ke te au ai tokolahi unau ke tau ka vei pe o pe he ke tau liriu ke to e foka te mokalati angi he te tau to e mau ai lere yang e solo ko pe ko liri ko na tau fai fe unga ano abe mo tu unga faka economica wai fonua mo fa unga faka social e wa tau fonua ko me ani ke tau fai ta ange ko ki kavinga ko no to ko ta ka nga tau fo ko hai me agu lele pe tau faka ta nga we ke tau la e fonua ko me ko ke pe he kai ke mau halele i fonua kai oreva ku to mai mafai e tui he kai ke ma uharere he fonua kai oreva ku fili e kakai no e kau no pere e kai ke ma uharere he taulanga faka economica kai oreva ku o mai e paremia ke fili he kakai e solo e tui e motuani vai ko fa fo misi fraili fia ia o to ke fai mo tau mavahe me ai so e a honi ko liri ko tau faka hoko ko tau osiliri o te mokalati pa tau ngawe solo te wate aki fratata ke fa uma frate mokalati e pasifiki te o mai me maman lahi pe mo pasifiki ke ne faka mahino ko e mahu inga ko a te mokalati fe uma pe mo fonua ko fonua ko ha moa ko tau pe ko te mokalati lo tahai pe mo tu loa pe na to ilo e pasifiki ko ha moa una ke o mai pe na tu ko faka holo ke feu no aki pe mo te mokalati ko pau ke hoko ko matai e tauria fratonga ko ka mata apure ko ka tau i fonua ko pau ke hoko ko matai ha moa ki mo pe malava ke toki lava fili fare area ke hoko ko quantity he mahuinga te tau i fonua e te tau i kakai pe o mai re pa te toki lava fili fare area ai ko de pa mahino mai ha moa ku ke mahuinga pe ke unu mai re meni te fito mo lerei o tu fa halo ki fai ake te mokalati i Amerika ko te mokalati pe lahi taha intia ka ko fonua pe na taimo te mokalati Amerika o fai fili e fonga fa te mokalati ko fili e kakai o na Palestina ko tai pe o fili ko Palestina to ta pe ne fili ne ka minista ako ko ka secretary ke falere pureanga aya ko ata mai ki natula fa tikitato ya ka ko te mokalati so kotongani o ka ke wilo pe ko te ai ke tau to unu ka fai nga te mokalati fe tu ke ka pa fai nga te mokalati o fa ka e ka mo misi ko ni te ne holo ke to tonge CP ke tau ka ke tau to tongi ako ka ke tau to ko fo kotongani ko fo no tau fa fala e to ko ni meimuri ko ngala he tau patseti o support he ngai ho nga we ka we pange ama mani ko pange Asia ko ngai ka ta e mal o UN tu ke ngai ho nga we no sila mo Australia mo siapa ni ngai fonua tokoni ka ta Union Europe o na uska paanga e tau patseti he kono nga ko fonua tau fa falala hange ko fe ui e solo ke tu nga ko ta au ko liri fa politikare malere e fa kau e toko lahia ki e no fona to ke liri we fa unga ka to ki malava to ko ke tau lere fa economica fa liri fa politikare pe ai ke firi e hai mo hai ka ke na no fona to fe ma ko e kakai ka ke na no fo e fe ma u viri e kakai ka ke na no fo e fa u nga hilao
e feunga pe mo vai e kakai e lao ke tuku hau ai lao ke mo ui ai lao ke ako ai solo ko ata fala hien ko tala no ata ke tuunga ko e tau li fuka politikare we ai mono ai pore solo ka la to e fuka mama fai ke tau no fu ke to mafai mo li o fa unga fuka politikare kakai ke tau no fu to no langa ai me ape o feunga mo tunga fa sociale mo tunga fa economica fo no pe tau ka fata i me ago te tau tu o le regi fo no pe tau nga unu me ai solo ai e tau langa fa kala e tau fo no Koi. Lea miko mo oni au pito ai whamatala ko ke whakahau ko. Tato te whito ke te mo kalati ke ilo te whoke whuka veinga lahi au pito eni. He kai ke talawa taua o maku pusi kotoa ai ngahi ka veinga ki whare area he taki polokalama ko eni. Pe aku sai pe ke unga ko kau whanongo e te ai pe me whaing maari ia e ngahi apu wika hau wike hoko mai ka pau e kai ke talawa o whakakato kotoa ngahi ka veinga ko eni ke tala noa ki ai ke osi he ahoni. Te la petawa hoko te wika hau ko koloa beke mahino ke kau whanongo ngai whakau kau ko ni o ai foke ai mea pe he nai hanga e he professor sio la futani o mai he polokalama taha ka pau ga kakai o ku na ilo lahi taha ki he temo kala ti tonga pena whakalao mai ngai hingoa ko toke tā kolomatang he temo kala ti pui na ke o mai na ke tala noa foki i he tātau i Atenisia ai ngahi whakaukau mo ngahi mea koe na hulu e futa helu ai ka koe e tū koe tai ni mi o ku whakaukau e toko lahi fokia o ku na whakaukana tope e he kai ke lava a vlea mi waske la tū ia o hau ke ta whaaki koe ko hinga he o ku koe foha foki nia e ki ma utofi ai a ore mātua pe e no fo pe ke ta whaake ho e ki o ku ai ha whahinga mea pe he ku ne whakawhelei ai whei tu te ke tu ki ai pe ku ke ngau e ki pe ata mai lelei pe mo ni mea ko ke tā no ki ai. E solo ku mo ni fo fe ui ko mo tu an fo ko tu fa holo ko tu po ha ke i he mo tu ata i fo no ka ku ya no tofia. Ka ko tu solo ko tau ko mama ngo e tau whakau he tau nofo ko tu ko ne lelei yang ia ki he fo no fa lo fu ko au ko o ko tu tau atai na pe au ia ko me ko lelei pe te unu ki tau pe ki ta fa ko e ho weki ko ta fa ko e ho weki o wi kai ke how ai ho weki ya na ngai pore bueno ngai palu parema pe o fie ma o ki fa ton ta tau pe mo ta fa ki e kakai ka ko mo tuani ko talu e tau ma ko ilo pe solo tau tu po ko i tau kolona tau fio na kai o kai a tai me te no fa o fa kau ki fa nga ta fa aki ko ia o ku ai a vahe pehe o ko tok whakatoanga i pea e au i taimi koni ko fe hui mata pe mo ni tala mega ke te au sola ko tu tau taina ko hai mea i lelei ki fonua whakalufua ko mea ia koe te umalere ki ai pea ne o pe ku ai ki kakala whakatu whaholo o ku whakakoloa ki ai ki whamirin ka ki te au ko tal pe tu po aku mo nofo mo kakai pe mo ngau mo kakai o tatau pe ma to e take ko ke ukinga ko me tin hanga whakangana kanta o pehe te umalere ai ke ukau pe mo ho no pere ko me feitu ko e lava ke langa lere ai fonua pe lava ke tau tu whakatahai pe ka pau e hoko e whakau ko e vision ka venga ko ro ma ke taka e tau foi ne mo fa time lai o time lava ke tau tu whakataha to i ha foi turi ke ta ko e me to ko ua mo to ko tolu te natu pena me ta whake ka koe whakaamu ia solo i mo i kutui te utu pe feitu ko e maua e lere i whakalufua he koe koutui koe tau i whonua koe ko hatu e tau i whonua ia maha kau angelo pe ko hatu e palani te ke koe tau i whonua pe ma e kakai koe mea tau pe uwhahe kau he kau kakilotu e nau tau i kakai koe mea uwhahe hau eiki mea uwhahe kau mātu a tau i whonua ka koe hange pe koe poini ko whie whamama wha solo te utu tau taina ke feitu e le rei whakalufua mai kakai. Koia. Ko mea whakene taha koko i whare area e Brian. Ko taimi ko kua e ko ki whare area. Hange ko ni, o kua pe whakautu tau ataina ia. O na o whare area pe a koe ke pūtia e kakai e kautu tau ataina. Pe a koe, o koe ke kovi. He kuna whae na doe ngahi ngau e le rei apito i he whare area.
o koe te mo ka ala tuia me ngai kulupu hange koe peki koe patoa o koe me ho e ki loto o koe foke e tai mia ku wakai te kakai me tua neo ngoi ha fo i fotu uia ku lerei ka ka fotu e koe ku fotu mai e ho e ki no pere ka ku no fotu kita e meta fa ko pe fotu mai e peki pe patoa ka te tawa tai na kita o koe kakai fo no pena toria he kai pe hiki nima kakai ko ni ha fa inga me pe ai ko on ko hanga o whakaha mai ko ni ka ke kalava ki wharearea ka ha whakatu ulerei te ke kau pe ko no hiki nima ke tari e whakatu ko a ka pau ko ke wakai ko whakatu ko a kulerei ko ha rewa ai tu unga ko ni ai hoko atu ko i nga hilanga whaka ekonomika ki he wawa utaha no i ho whakau kau tai ni ko ha nga hi mea ke pehe o to tonu ke hiki me tu unga tai ni mi ki atu tu unga tu e saiani e solo o mahino o pito peia hange ko tau wahenga whiri ai pawa uta hao no ko te fito i mawanga mo uia lalahi pe o kua ko ngowe pe mo ngau e whakamea pe i ene pe wai pe kakai una ngā ki sektor tau tai pa wai pe ni e kau business pe mo e ngau e whakatau ta pe au kai ko ha me a fo o e nia solo ke pehe ko au pe ko toki hau ko ai kon ke fili fare area na kai ke hanga we na fai ki mua he ka fa fo fare area ki mua ko ku hau ko ni ko hau pe ke hoko atu ai vi sode pe mo fa ka ta tau na nga we mai pe ki mua e ki na tolu na e mua ia te au i he nga we fa fare area o tau toksi tu mai ni me fa fo fa o siko aku sita lav ko nga we ta tau pe na fa aku sita a ono ta ke ti ko nga we fa mea pe mo ngo he ko ke fo ke ha me puri e solo he ko va hanga fili va uta ha no ko to la ita pe statistika ko na to la to to luafe ko ia e a mai to to luafe pa ko ki kakai ko na le sita ke fili to ko wafe te auto pusi ipe ka ko ta no pa ni ko ma ka pe se te wa no una wo na to ki muri fihia te ni he tori o simple o fai ngo fu a pita ene tu mai ko na me na firma o viviri o na firma o viviri ki ngai halango e ko me na firma ko nga ko fitu o na wa ko ki na ngo e anga ko nga we fika me a no ku mi ha market ko nga hinga we ko ya e solo na os fai mai pe ki mua e ka fu fu fonga fare area ki mua ko me a fo o wen ko e fa tonge fa fonga fare area ko no hau ke ne toi tana ke ta whakau kau une pehe o toi fo o wang solo ko mea koe ke pehe fo o au pita whakau kau pe na toki tō mei puloto pe ko langi me ai o whai ngata ki hoko o whakatau ke a takai pe mo na tula koe ni koe o kuiai ai vahe nga whiri wa mau tahano ko mea tatau pe kuna no fo ai ko mea pe ko kutui koe ngā ue whakafonga whare are ai ke wa no fo ni whawhalala he ki paanga konu o mai ke vahe i ke kau ki he vahe nga whiri ago i he malu o i whakafonga whare area e ke pe whakafonga whare area ko tō aia pe mo ne tau mua ke paanga ko ia ka koe o sange a hau ko tau mua pe ke alu ke kakai ia whainga whonga pe alu ai ko pau pe ke alu ki ai ko tai fie marie e solo na ku o si hoko ko whakafonga pe mawahe ki tua pe hae kau whakafonga nai hoko o ku tai fie marie pe tai mi ko tō ki whatonga whakafonga whare area ke whakapalanisi mai ha mea e malawa ke tākanga nau whoe o ofi ka whoi poini e lama ke nau ngau e whakataha ai ka ke tuia ko whakafonga whare area ke ne toi whaihanga au toi kore ia ngai tokoni e ngai matapā ko toi lahi ange toi tokoni ke whau halao e toi kaungale rea e lao ko ia ki ono whakaivia mon toi whakamaamange e ka venga e ka kai wahenga whiri wau tāono e ko mana pe solo ke wafe taha na e na mau time na mau hoko ke pure anga nai ki foi project na nga o ke mo minister ba nga a ko ya ko disa da ko no foto ko polo kala ma wa ko ka vai ko fanga ki initiative pe he solo ko tui o totonu ke tokanga ki ai fonga fare area ko tokanga ke whakaivia ke toi kumi ha whainga pa anga tokoni ke tāketi ke ne toi lama hiki i hake ai tu unga mo ui ko e kakai ko tau tāketi ko tau wha ngai viso nini e solo ki he repa ai pure anga repa ai whanua mo pure anga ai ko kuarea e whare area ko repa ko ia ko repa u whangata ngata
he kai ke toi malama ke tupu re fonua pe ari unga hongo fulu ya taimi Kai. I makape sisi ya ke pe tau fa fare are ko pe al pe he ai ka ko pau ke hai fa poto I taha ko te takai ko he wahenga whiri te mate ofa he kakai e na ngai fie ma una hanga o mai ka ko me tau la tu pe ke ngai fa mea pe mo ngou e market ke ave ke na ngou e ha fai nga teknologia te ne lava o toi whakasisi e na wela ia I ta aki kawa ko tau aki kawa ka uha ka laa ka afa e malama hoko ngahi mea ko e ta whak ngai whaka mea a ko hana to e marketi e ave ke na ngai whaka mea u te ha fai nga teknologia e lava ke nau heka te pire o whai e la langa ke ua toi si piko nau tua kai ke nau mo ilerei ke ka au kai ke ko langa whaka ekonomika fo ki solo tau wahe peke ki he tuunga whakasosiare aia koe mo ui mahino pe e whika uluaki ai ako koe mo ui whakapapau I mo ui lerei kakai whakapapau I una wako lerei koe pui tu ai ako lerei na takamata o hake koe ane nai nengo te ta hoko atuai koe pui tu a koe mo ui lerei koe whaka ai ke nau nofo hawhi tu o koe maangi tuunga whakaivia koe kau toke tāme kau nesi pe koe haha whainga senta mo ui nai fai ngā ue kia a ko sita pe mo e tuate ngai tau ko mari watu o fai hano whengai ke whakalakalaka e sinta mo ui koi tānea koe ngahi ngā ue ni hanko talano aku hoko seini mai koe hau a koe whonga wharearea hoko ko ne mea whai ko te whakasio hangai a o whakatatau pe pa mo en taau ko e taimi ai koe ta whakasosiare o whia mau ke langa infrastructure e solo angai koe uhila koe halapure anga koe vai koe mea koe ia koe tanu koe ngai ala ulo tonga lere pe I vahenga whiri wa utaha ono pena kau e ngai whokotutu ngai whai e akosita mo e tuate e ulo tonga lere he kono uinga pea e solo koe whia mau viviri koe nai ai ngai polo kalama ia koe hange koe halafka kawa causeway me tuaniki ware ki horeva me ai o nofo mai pe he pipeline koe tokone e pure anga na us whai pe ngā weke he tau hengo fulu koe ki mua ka koe toe ni ha touna pe hoa kau taha tokoni ke nau ngāwe ki ai. Koe uhila tau whaka ampe taim tatau ke whaka mama uhila wheitu kotoa ke holo ke totonge uhila. Koe mea tatau ke he vai. Ka ku tau whaka whetai koe whonua tongani. O ku ke iongo e tau whe tau hi aki ke iongo e totone o mo whakapai ai muri. Ko mo wala mai koe e ngai community whakakolo me ngai whonua ke nau tokoni ki he vai ko nau hanga ia to o hake kawenga mafasia I he o ma ko o pure anga aia ko ngai tafa akia o langa whakalakalaka solo I atawhalai o ko fiela vega I kono moni te tatu e tala noa peke ngai polo kalama ki mua tuka kusi o mai whakanga tonu pe u se tistika ai pure anga nai whai I he ngai toi kakai ko o sipa ko me u whai ko hanga analyze ngai se tistika ko ia ke tau sio atuai ki he kahau te wate whakatata solo pe na ngari ku fie whakamatatua. Ka koe o kufu mahu inga o pite he tunga whakahai sini, tunga whakamuilerei ai whonua. O whakatatau ke tunga kou aluke ono hiki tō ai tokanga kina mo ui. Koe wahenga whiri mau taha ono, koe peset pe ono wha e solo o wahenga whiri mau taha ono, ko na wau ki he whare malolo whanga whakatapu pe koe toireti o whalasi. Pea neo ngari whakakata, ngari whakamatatua, nai whamore hanga. Ka koe unehanga ia talamai e mea maho inga ki tau tokanga ki ai. Ai mea basic ki he mo ui. He kai ke tau unu pe I ha taimi, o tau alu tato ki ha mea ia ki tau o whenga ki whau wakapuna. Pe koe tau whenga ki langa ha whainga apia ko heni ki tau whakatotoro ki he anga ai space, kai ke tau sio ke fie mau viviri koe kakai. Ai koe ki statistika ko mau inga ia solo I tunga koe o langa whakalakalaka. Koe sipoti, me mau inga ia he kuosi mahino pia ngai kolo te atu ki tuaniki vare te sio ki mala e sipoti o whaia nau te wakapuru. Koe lere to saiti he fukuava o tau atu ki tapai whare. Fia mai whakalakalaka ia ko ia e whanki mea ko solo he ngai whonua ko ki mala e soka horeva u whaiwhi au soka he. Ko rei mātua e tau wahenga whiri wau taha ono, koe hau tau mala e akapuru, mala e spoti. Kono uinga, koe ofa ai kāinga rei mātua koe muri, mo e nau langa whonua o whai na mu kau tonu, whakapatonu ki ono whotu.
Pea koe konga ngai whakalaka ko uinga kai solo. Ka ihono whakai ki te tatoki tala noa ki ai solo. Ia ngai programa apuia. Malo pito, via mi hange koe na ku whatala noa ke ane nai ko wilo pea ia ku lahi a pito e umia ia koe ke whai ke tala noa. Ka ku hange pe nia hata ki i mare holo pehe umea koe ni koe ngā ke whakaari peke ka inga ngai whakau koe ni moanga hau wakai. Mo teu koe ke huki whare area, ka e tatoki hofoki mai e tangai polokalama koe ni ka hoko mai, o toki whakaloloto holo e ngai konga koe ia. Koe paanga whakawahenga koe taha whuki ha mea o ku tala noa i, wai ngai wheitu wahenga unau ke na dohe nau paanga, koe ngai wahenga unau whehu ia, te ku alu ki whe nau paanga. Koe ki mau au ke paanga koe ni awa taha no. Koe hae tu unga te ke awe ki ai o ke pehe ku lelei taha ke ngā aue aki, e he wahenga, baba taha ono, peka toi wahenga, ki he paanga whakawahenga o mai ko tui maka 3 kilo o mai he tau. I ho wakai koe ki he tu unga koe paanga whakawahenga. Solo ka, mahalo ko wahenga whiri pe e tu i he wani, te au whie maari e. Ki he mahalo he. He ko e nau panga, ke he pe whakafonga mo ne whaunga. Koe. Ka ku he kai pe whie maari e haka kai ia e solo. Ta tau ai pe hawhainga constituency tongani. He kai pe ke nau whie maari ke whaunga ko e wahe ko e nau panga. Ko lele i taha e whakafonga ko toa ia, ne whai ki ai. Ka ku whakakau ko a kuia solo. Mahalo, neongo ko tutuni e whare area, e ngai tutuni whare area, ko e panga toko ni i he malu, o e whakafofonga whare area. Ia tene whotutu. Ko whakakau ke taimi ni hanga uno whakakau te maha ko e mea ke si ai halongoa ke whakafonga whare area, he kulongoa, ko e wahenga whiri ko e taha whitu i tonga ni, o kuna tatau katoa pe he mea tatau. Ka maha ko e whaunga pi anga i kutu ia, o atua ia ki a kosirio e ka ofisa kolomo e ka upure whakawahe. Ke na hanga nau tō o management na hanga toka ngai kina, moa nau whaunga e whai ako no vai. Ka koe paupe mea peke whakatonga ngai i solo. Ko e whakafofonga whare area, o kututu unko he lao e awe ki ai. Ka kututu unko ka kuia e lape o whau e ngai whelotoi, ma ngai area pau, pia whau ha tutu unko ngau e po ngai polisi ke nau mui ki ai. Ka ton peke whatonga i ko o siange aho e ati tai e ngau e whafofonga whare area. I he potu ngau e ati tapa ko ono ripoti e anga ko ia ki he whare area. Ka i he koe whatongia e whafonga whare area, ko ne whai ngā mechanism pe kua whafonga tini ngau e aki. Whau e ha whai ngā polisi, whau ha whai ngā agreement patuku atu ke kau ofisa koloma kau pure whakawahe ke nau whai e ngau ke panga toko ni. He neo koe 3 kilo, pe koe 4 kilo, ke kolo i tahaua, whakatatai wawau tahauno, ke kolo koe tahaua. Ke peke lava hafu whakalaka lahi fe whanki fe mau viviri pe. Ka no foi whafunga wharearea, kono whatongia whau lao, whakatotolo hanga i tawhaaki, e lava ke whaua ha lao le rei ke neanga whakaivia ka kai oi wahenga whiri. Kai ngā tainge tāketi e ngai kalalahai e ngai kau tātou koni, hange koe pange a mamani ko UN, Unione a Europe, pange a Asia, tokoni Asia pani ke grassroots, kulau miliona he tau. Tokoni koe a asleria ke ngai business iki, mo ngai community, o malawa ke taki paanga i wamano whakakulupu ka wha apply ki ai. Tokoni koe nusila ke he ako, malawa ke tau sio ki ai, pe koe haha. Ha whainga whonga te tau lawa whakafou i potunga. Ka kumanati koe ngai sino kou nau whinga o ake ngai tokoni koe ia, koe pure anga. O ku ia e ngai tokoni ke whakahou mai, ka ko pau pe ke whakafou i he pure anga. Ai ku tui ke tonu ke nofo taha ke whakafonga wharearea, whakatata no taimi ko ia. He kulahi e ngai taimi lahi e kusio koe ka whakafonga wharearea, i he ngai wahenga, ulahange e nau mawhasia, i hono whakatontonu. Ai, e tai whie maari e whangi i paanga whakawahenga. Ka koe ka paanga lahi ia, ke ne langa whakalakalaka whakatoa haki, ai wahenga whiri ko ia, ai wahenga whiri ko ia. Ai koe hangai whakaukau kia i solo, neongo koe kia hawhainga solution ia, tene hanga whaito o kotoa ha mea. Ka koe tau whenga pe ke o whitaha e lawa ke tonu ki langi, pa toi tonu ki mamani, pa tonu ki kakai koe wahenga. Mon lahi a pito. Koe ke taha koe mea pe foki he paanga koe mea koe aku pau pe ke whai hono tala noa i o naia neongo alu le rei pe ia. Vriami koe ke ta whaaki pe mahalo e ua ko tu e lava ke ta ki tala noa wawe ki ai
i he tatanga taimi, ka e hanga koe na tatala nai te tatoki foki mai ke ukavinga ko toa koe ni o tala noa i ki hono loloto. Koe, ta whaaki koe drugs, whaito o kona tapu mo ne uesia koe tau tupu, koe hanga ho wakai ki ta whaaki koe ni, i he ne tuu koe wahenga wa wau tahao no, koe ilo bena e mao ngai fu pareti, nges pareti, mahau saenga no aiga nges pareti, mao ngai fu pareti whaito kona tapu ka koe, ka taipa wena ka mea kehe pena e lapu holo ai, ka koe mao me he tau wahenga tahao no, aina e whakafolao mai me he tahi, ka koe ke uhinga ia tau mao ai whaito kona tapu, ka koe tau uhinga pe koe palapale malahi eni o talaki pe aku, na toki whai ki ai whono, whakafonua na hofi he tamatui, i hono whenga i ke whakaai e kakai ke tau i whaito kona tapu he fuwhatu tā maki ki he kakai. Koe haho o whakaukau ki ai. Solo koe ki tā no whakahua penia. Koe. Ai mau whake ai kokeini i ho tau wahinga whiri e wau tahao no. Koe. Wako mo mea i peho wiki ai whainga sipinga ko tau whonuana tongani. Koe ai pia koe tuku hua ko hopa te wakapuna mei ko kolat mei wawauni ma whitau laki moe tahe kau quantitative tonga tapu. Pe mai ia. Nake hao ma mi kokeini. O tanga kai mau ngahi kokeini wa wau tahao no. Koe mea pango e hoko ai mea koe ni aku. O to i he wahinga whiri. Pe aneo mo koe o kulotonga whaikia ngawe kau polisi pe mo whakamau anga. Ka koe whe mau viviri ni i he whonua whakaluku fua no tau koe whaito kona tapu. Koe kutui e solo o ku fu si pango ai hono whakaivia fu lahi e whe mau i ke whakaivia ai potunga ai polisi pe ku si ai paanga uton ke oanga tiki nau dolo. Pea kui kai koe whatongia o tau i whaito kona tapu koe whatongia pe o law enforcement pe koe potunga ai polisi mo whakamau anga mo ngai kupe kau aku nau ngau ki ai. Koe whatongia ia o ngai family, koe whatongia o siasi, koe whatongia ia o kure anga pe mo law enforcement mo whakamau anga, pa koe whatongia whakaluku fua o ki tau tolu ki tau whai. O ku whainga taa o pito pea ki tau i whaito kona tapu ke osi a taimi i a whainga tapa pe o whonuai mamani. E nā kuki i minister polisi foke e tolo i waftata, pa koe i kuki i ilo peki e ta whaakoni. Hoko whakatongania koe hapu, pe koe hangai a taulanga o ku tāketi mai kono whetuku mai whaitoko nā tapu o mai a ki heni, pia toki la mai ke tu whaki no sila mo Australia. I kai ngatai, i he tuunga kou ia e tau surveillance ko a tau tō, kono re o tau pou tahi ku ngā vai. Pea toi mana koa whuka a tongani tau te whitu ki wawau ni hao e ngahi i o te. Pau ne lawa e o kawa apu e ngahi mea koe ke hū mai ai ai whaitoko na tapu ki tongani o whetuku mei ai. Pea ko Amerika te ere unau mau e teknolosia, unau mau e poto mo e tau kei, alu he satellite, alu e ngahi drone o lunga, alu e wakapuna, alu e Coast Guard i hono re. Koe pi nau lam tō tau whi hū mai whaitoko na tapu me Mexico ki Amerika. Pea koe tau ia ko ia o ko hanga ia whiku ki tae ngata. E ne toho i mai koe ke tau tolu ki tongani. O ko tui peo ku kei taimi e solo ke whahanga au e ki ai. Pa ko tui koe tau i whaitokana tapu, tau ia me ngai re wolo. Whe mai polo kalama ako ke etu kei te kakai. Whe mai uha sentae ke o mai ki nau tolu, ko ki nau tolu au whakahu pirisone pa nau ngai pōpula. Nau whoki mai koe ke society, ulawa rehabilitate ki nau tolu, wako i ki nau tolu ai. O te kai ke hamea pehei tongani. Tau whakamalo ke polokalama e ngai siasi, ai Salvation Army, ia e polokalama ai siasu siria nau, tataki mai se miskava mo ngai siasi. O ko ilo lelei e solo i he ngau i whakalao, i ngai whakaloia, ko whafufonga i he taimeni ia ki nau tolu, nau pukwaki i ke whaito o kona tapu, kau koe ko hamea ko whamanako e kia i solo, pa ko ilo lelei, ai fufie mau e ngahi e ria ko ia. Koe taimo ko hoa tama ki tori koe mau mo e aisi, pia ni whakanga ao ngai, pako ni whoki mai. Kai ki hawhitu totonu, kai hawhitu lerei ki ave ki ai. Ave ki ai ke toi ki ia ko. O ia ngai polo kala mai, ai Salvation Army, kono educate nau tolu, kono whingai ke ua te nau toi whai hia, koe teke nau tolu, koe whingai ke nau mawahi me addiction koe ke whaito kona tapu. Ka kuke ilo i peko e solo polo kalama rehabilitation totonu kakato i muri. Whema pa angalahi ki ai. Whema mo kakai ku Australia i whaka, i he counselling, i he tawhaaki whaka atamai,
I ta faaki ki hono pretiki pe hono whakafuafua I ha tangata to lava whaka o whaihia ki ka hau. Ngai mea whi ma ue whanua he tainimi. Whakaivia pe tau lotu a ke malo I taha lotu ke lahi. Pe tau puke ma e tau whanau ke nofo o tau lalo ka pakau. Ka lava ke tau hanga ki tau whetoko ni aki. Koe whatongia koe ke kau polisi I he drugs, ke lava kau polisi o kum katoa drugs o mau I tongani. Tuma whakaako koe e kau polisi toi whi mau ngai training ke toi lahian. Whi mau mo paanga lahi ke invest he pure ngai I tiki nau tolu. O ange patseti lahi ke tiki nau tolu. Pea monitoa whakalerei e solo. Aia ko tui au ia koe ngahi mea ia tau sio atu koe ke no tau e whaito ko na tabu. Tuku ke hange ai hange koe tō wholo ka e tamatui. Pea o ko uilo pea o koe time lai tau hanga tuku aki e potonga e polisi. Tuku aki e whakamau anga. Tuku aki ngai tapa ke Kaka kita ulaki sio fo peke ko ako anga ulaki pe ko api. Pea ulaki e community. Pea hanga ko tau tano ko ke langa whakalaka tau TV to ko tau kolo I le matua ni tu e vanga tahano. Ai sporti langa mala sporti ai trim ai ngai activity whaka sporti ke nau hanga noa atu ki ai. Ke ua te nau hanga noa pe o malere ngofua ke fai to kon tapu. Solo mago ki tari pe whaka fio pe wala tu ko tari ai pe taka ta fitu ke. O ku whaofa opito Briami ai whakaukau ke o mai ko lawe I pia uia ku lahi ngahi ka veinga ko o ku ke hanga tuku mai ko ngahi ka veinga ko ke hanga teu ma wawa taha ono ko ngahi ka veinga la lahi ai ku laka ke he fitu o ku kau ai taima unga ue unemployment ka ko hinga ko tuunga ko ia ko pehe te toloi toenga ko ke te tala noa ki ai Kita toki hoko atu ai I he taimi te tau pehe ui ka hau, ka pau koe taimi ia ku whainga maaria ke te koe. Kita toki hoko atu ai I he ngahi ka weinga koe amo whakai kiki ai. O ku ka koulo toki honga o mai ki ai whakaukau koe ni ku o mai toki tā tuota skeni. Unehanga o mai ai whakaukau koe ni uni tala mai koe. Ko mea ia ku mahu inga taha koe ki ai. O ku ne mahu inga taha ia te koe he campaign o ke whai koe mea koe whai to tonu. Ko ne tala mai ko te tu ko talo ne wakai ki ho o ngā we o ko ki ha me ai ko te ha me ko whihala ki me whai to tonu ko ulo pe ia ku hange ko ku ke whakahoko mai I ho o pui tu a ke tala mai ngahi tu nga whakaako ngahi me pehe o ke tu nga whakaloea I whi me pe whake taha na te eke mahe kau tamake te whapapau I pe mo oni Pena anga pepeha no o atu e whai whekau I whasi mo eawhi ho tohi malanga ka kusai pesa wake koe aku tamai e whai whekau e tu uta. Koe mea kune mahu inga taha ai ko ho o whai totonu I he mea ko toa peta to whitu ke paanga. Koe taha ia ki o whia mau hawhafonga ki whare area o ku whai totonu. Koe ngā whoke Briami koe paloparema koe corruption ai whai halai tonga o ku kai ko haki paloparema si. I he wheitu ko toa pe. O mei he lalo, me he level o pei lalo alo ki o lunga, e lava pia ke hoko. O kai ke uhinga atau, pi ai, ka kunga, e lava pia ke hoko corruption, ia whai ngare e volo pe. Ka kunga kuhange koe ku o mai koe e tuuta, ne tala mai koe konga ia, o ku ne hanga o tua ki ai a koe, kunga koe ne tala mai, koe whai, ko ulunganga whai totonu, koe konga ai. Koe whiheu ia koe ko uloto ke uat ke ta wha osi aki, ai koe whakau wha osi ia. Ka tunga ko na ke ai Briami. O ko stoton pe ke muri ni ko ma pe mo ui a wai ta mo hoa pa mo family. O ku lava le pe ke al ka fono muri o ma wa mo ui ai. Ko nga ku osi teu I pe ko I hele bolo ko ia. Ko ha me a ku ne fa ai ko ha motive. Ko ke motive. Ko ha me a ku ne hanga fa ai ko ke fie hu ki fale area o fa fo nga ia ba ta hanga. Let me go on to be. Let me gile mange let me go on mai. O koe ke ongo mai hata whaki.
Ko te mahalo ngai ki Palapalema wha teknikare, ki he i konga wha osi ko ni, loto ki wha osi eke tau Polokalama. Demi ku ke yongo atu pe ai tala noa pe ku waha pe ngā Palapalema ku ne motu hia. O ia, ko ki tropo pe ne tika ko tui mahalo e lava pe o mea. Mo katak pe e kau whanong ko o pehe pe taimi ko kou whae whetutaki ki tonga ihe networka ko taha pe ne whiri o whainga Polokalama pehe ni ko e whiri ko ia o e networka e taimi ko o ku holo i wha vai networka ka koe konga wha aus pe na e loto ke whawhatala noa ki ai ko ngā ko taimi ko ngā ki he konga ko ni mo whawha maa popo e whawhafonga ki mua te hoko atu pe Polokalama i he taimi te tau wika hau, te matoki whei ngai ke matala noa lelei, i he ngahi isiu koni o kune tuaki mai ki wharearea, ko ngā ke whai ake ai huu koni ki wharearea, i he taimi koni te mafoki mai i he wiki ka hau. Au whatawange pe o ku nai mahino pe mo ongo lelei atu ke tiki mo tolu, ai whatala noa koni whai me whafofonga, ko loto pe ke ki tai taimi pe, ko ngā na minite taha pe minite ua, ko ngā na te lava pe whafunga te lock in mai pe hu mai ko ngā ko drop down pe ne ti ko hunga ko ke lava ai o whai ha whihokotaki mo he dainimi ka ku whadanga pe pe bui whakuma kau technician i he tawhaaki ai whafunga ku nau o ku whakawhalala ki ai whetu utaki ko ni o sea e o tama technician he tawhaaki ku na iai ke puke hake tau la pe mo whakahoko tau tolu ke tau whihokotaki ke lava e tau Polokalama. Ka koti mahalo na e lotonga e matala noa ku tau e wa e technician, hataha yang o technician i he mea ngā ue o motu hia ai e tau tala noa ki he toketa, so mo e kantiteiti ke lava ke hoko ke whaos e tau Polokalama. Ka winga te tau ki tai taimi pe, ka pau ku ngana ke lava pe ke na te hu mai, ke whaos e ake ai konga whaos i ka tau toki hoko atu i wika hau. Pe ka pau e toki au ka tuunga o ku i kai ki te lava o ngā ue mai interneti pe me wawau. Pe te tau toki whaos le vai, ka tau toki wakai i he wike ka hau. Kau pe i he konga koni ko koe ngai fo i filimi koni te tau wakai ki ai, toki whaos i hono konga whaos i he wike ka hau. Ka kusai pe koni ke i whinga mai pe kau technician. Solo. Oia. Koni o kuongo mai pe tai nimi e Brian. Ko nga ka pau kuongo atu pe ki hena, ko ilo pe ku asi mai i he mea ko drop down e sign ko honeti, ko konga ia ku asi mai ko heni, ka pau pe e lava ke to ngau ki kaki hake neti ke to ki ngau le rei e malawa rewa ke te huka mai ki heni ke tau te hoko atu ai ke to ki ta e te haki fas ke tau ki whanongo ki ai ka tau toki mo tau ki taritari ai pe ai ki he tangata ke whahua ta tau ki tu wake whi waha ako ia ka whiunga maha te hu mai tangata ki loto ki tau Alamanga ono heko awe Fifa malo foki ngai kau taha koe na sponsor koe tau Polokalama i au ni whare wala koe a page fashion store i Noku Alofa ke whima uha wala te ke lawa pe o whetutaki wakai ke te inau tolu i he manga wha koe o e hala salo te pe mo hala whatwhihi hanga ke tau mo pe a building ma o dainga hi wala koe na te ke lawa pe o ahia anga hi wala koe na te nau mao atu ai. I he wiki ko si na e watu e na wahiwala aloha. I he wikeni, watu e na hiwala ko e na ke mo ki wakai ki ai e lava pe ke mea hatu ki he karekoloa ko ni kune kau i hana tokoni ko ia sponsor da mai Polokalama mo tau taritari ko ia ke whafufunga ke te hu mai
o atu e pe whanki tu aki koni te piki mo tolu. Ka ngā tai ko ke whima o tā ho whalani o kuiai e kautaha koni Alisa NLP Printing I loto Brisbane. Noa wha, ua noa hiwa fitu, whanima whataha, e lava ke nau tokone atu ke te koe, iha whahinga whalani pe, ki he putu, ki he kawatonga, ki he maari, ki he hape. Te nau lava o tokone atu ke te koe. Kautaha South Pacific Loans, South Pacific Loans, te nau lava pe o tokone atu ke te koe, iha o fia mau noa. Noa walu ngeau, walu walu, hiwa walu, walu walu, te nau lava tokone atu ke te koe, iha o fia mau pe, iha South Pacific Loans, te nau lava o whahoko ai te koni kia te koe. Ka ki ngā tai koe none kiti kawa trading, o ku kei toi lahi pe tau kawa heni a lupe, te ke lava whitu taku mai kia ki o atu hao kawa, ke inu koe kona te kawa. No ua taha, no ua whawha, hiwa taha, ono walu. Koe none kiti kawa trading. Faustina Construction, I loto Amerika lahi, walu no ataha, hiwa whaona, hiwa no ataha, whitu taku kia I te nau lava, siona haloka tonga tokoni atu ke te koe. Koe kotoa e ngai sponsor koe he tau proklama, ka tau foki ki he tau whahofonga, na ku lava ke whaosea ke tau proklama I hea honi. Brea mi ka pau kua ngwatu ke te koe, I he tainimi, pa ke whaha mai pepe kua ngwatu. O ko wilo whaunga koe te ulava o whaosi ia ke mapolo kalamahe a honi, ko ngā ka ulava o tae ke te ulava pe hokai ke tangata ke whaosi ia ke reo, ka lava pe ke osia I ta polo kalama. Brea mi koni te o ke latonga live pe he tainimi, o koni ko whanonga tu pe. Ko mate me ai mo ke lo kwa. Iyo. Ka kuongo tu pe alea tainimi Brea. Iyo ke o mo. Koia. Ka ke taki talano ai pe tau ai he reo ai. Ke ki whaosi mai pe e whaikonga ko ni pa o se pe kata tok hoko te wika hau. Ko ngā te tuko e whiwhiu koe na o atu na whiwhiu I atu whoki ke o mai ko hae motive, ko hae mena ni whai ai koe ke hoko koe ke whiri, ke pore, ki he whiri whare area I he tau ni, pa ke wha maa opo mai ai pe koe e ta prokalama, kata tok hoko te wika hau, ko ngā ko o alat pe he reo. Iyo e solo koe kono mo ni na notonga ngā ui whakalao whoki. Pena ai tai mia na whakakau pe e kai ke toi kau ki he whiriwhare area. Kono ngā koe ngahi whatongia ke pe me ngahi whatongia whakawhamiri. Kara ku whakakau pe e solo ke hoke toi hau pe mua kau ke he pore. Kono uhi ngā pe he ko ilo ku. O whi mau pe hataha hatokotaha. Pea mi he kolotupuanga. Pea moi wahenga koe ni mandu koe ko wawau taha ono. O koe konga ki hahake, pea konga ki wahe loto. Ke pea ke tau te whito ko tau kolo. Koe kolo ia ku lahitaha I he wahenga whiri. Pea na e pe e si tunga mātua hena nau kore mai hau pe o tiki fhoi. Hau ke kau ki he pore. Pagi hau ke whika ke whafofonga o tau wahenga whiri. Kai ke koe whiri a solo koe mea e kakai. Pea koe mea ko tui pe whao tua ka ko tui pe koe uhinga lahi a na tukuloto e ke whao kau mai ke whiri whare area. Pea ko ngoi pe e solo ko mateu teu pe ki ai tau te whito ke kutoi alko whai ako whakalao. Pea neo ko he aki taim lahi koe whare koe whao lao. Pea ko tui pe ko si mwhai mateu teu ke whakahoko I whatongia koe. Pea ko inga pena ako whakaukau ai. Ke kutoi whoki mai ke utu. Pea I taim tatau pea ko manako pea uia I he ngā ui whata pea moe kakai pea moe whonua pea ko manako pe ke sio koni he langa whonua o mō whai. Pea tau te whito ki whakapatonu pe ki ho tau koloni. He koe mea lahina nā whai ai ki muini mai koe mō tolo langa whonua koni koe ari mātua I muri. Pea nā e toko lahina u whetau laki mō ia.
kau taki pure anga kau minista kau CEO kakai mautunga e fona na nau eke mega te ko ha a platform pe ko mo tolo pisi mela nga fonu ari matu ai muri Koi. he ko tau fo o ni ko unu ge fonuan atongan fa lu fua i time folo ange na tawanga mahene ko e ofinga pa ko he kata ko klap ka batong alo atu asias o ni ko hanga ri matu ato waki mai o fai pela nga fonua e meri matu i he teknologia ko fe hu ko ya solo utikai ke lava anotari pe ko platform fe Koi. mo tolo fe ka ko tui ko loto i le matu pe ma ko tari mai no piki ai ofa fonua pe mo loto i le matu ko yo ni malamba ko fa ko fa ngala fonu ko ngai tana ni hanga fa ai ya e ha o foki mai ke ha ka ke fili fare area e ko ilo te ko fa nga motolo pe ka pa develop pe fa la ka i fa le e va na fili va ka no te ne lava ave tu ngala fonu ai ko to fe popo wa kia e pure anga i community ngai ka ta to ko ni ngai ho nga we te ko tu ho ta ta wi pe mo ki ka venga to lo mo tuani ko ta ka ngai ta fo o hinga pe a solo ku na ku whakau ai ke whoki mai o kau ke pue koe. Koi. Malo abito briami ko ntu ko ta ni mite ta toki hoko atu I he wike kahau I he time ta tau pe ta toki hoko atu ta proklama fa ampe lele neti I lava ke ta hoko atu pe ta proklama ai ka ko tu mahino abito fatara no fai ka pau te ha me ake te ke fita no ke ai ate fa mari ko ni ki mo ke mawa ta proklama. Solo ko famalo at pe ke te koe ka te ki vipon I whainga maari ko tuku mai mo motuan mai famalo lahi atu pe ko honga upito ke au ke lava ke tau fe vai aki ai wai o falahi atu ki ngahi ke vai na firi wa utaha no no ko toa pe me ha fu ha pe o mai ki he falalo toa mo o famalu ki horeva mo ka inga ko toa me tu ani ki vare ka pe ki hala furi ta anea olonga fere toa mataika tukulalo haki o mangia pe mo homa ka pe fo ki hala manga no me matapa fatunga ko pe ki kai nga ave aturi me mataika wai o fly ka ti mo tolu mo e tala monu ati ngai nga we ko to pe mo fuesia I he tapa ke he o mo ui o ku ke te au solo ko o ko amana glere pe to ho ka te polo kalama pe por favor mo ati ko ngo technician o no fa ti mo ia he ni ko tangata ko o fa ki weri nga toni ta iloa pe mo tangata ko sare spa maka ko fo ia o mismoa ka ko ngo tangata mana na ko apia ko teknologia klase motua ko ta uno po ta to ke klase po o ko lo tonga pe me ko homo e mau pui na tau me mui pe ko alo tonia mo waya ka ko tu lai pe ko network ka pe solo ka te fai pe ha no finga to falere yang ke proclama ko o fala ya ka ti mo tolo no to pe ai tonga ko to unau fanongo mai ke ki proclama ko ni ka pa na harea e mai hei pe ke tau kai nga tonga ko to pe muri pe ke kai nga rei mato me ka nga fili va ta no pai na area e mai hei pe ke se un mo mana gif ka mo yang mo tua ko o fala ya ka ti mo tolo no ko to pe levere vai fa malo pito ai proklama ko e ahoni to ta vem waskela tu ma fa malo atu la vai ta proklama malo atu ke ngo technician kan ikai na ai te ta ke fai pe no finga I hola ta me nga we ke lava proklama vem ka ko na kulava ta to hoko te ka hau ko tu te lele yang nga we ngo tangata malo pito ofat ke ko pe mo nga we fai me bihena ofat yo ko lava ya kai nga mo proklama ko ya pe mo ta kanga e tau fohe kantiteti ki whare area wa ta haono ko to ke ta vrian waskela tu fa fet mo tol mo to me mai pe time ta tau I he wiki ka hau e te whahoko to ai ma proklama fika ua pe mo to ke ta vrian waskela tu ka mo mea